Ko kore ke hu whanga mua he ngai tala whatapu kutoa pe o ku wha o atu pe miheni whatapu atu kia hau eik ka maha ataki whanua whatapu atu kia ataki lotu pe pefo ki he tonga kutoa pe kuongo atu ki ai e tau polo kalama koia o atu he whiawhini ai ko i heni i he whiawhini pe mo manika 4-5 ke ma o atu ai polo kalama mawahe koini ko polo kalama taha ngai polo kalama ku mahu inga ia ai ke o atu ke mo whanongo ki ai e ka ingatonga Poko whepea wheitu o ko ke iai ko whataonga pia kuongo le rei atu e polo kalama koe ni e whiawhini kia te koe pe mo kata ke toki shea atu pe tau polo kalama ke tau inasi koto ai mohani ihe o ku e aunga kia i e polo kalama koe ni i e whiawhini. E whiawhini wha ko whiawhia ke utaitai le rei manka 4-5 i e whiawhini ko e to tahaini kune pure i e kau taha koe ni ko whole body meats ai o kutu i loto mangere i loto o kalani ai ko ka taha ko ni te mato ki tala noa pe ki ai ko whiawhia ki tatai rei ko e man ke polo kalama ko e whiawhini whataonga pēna kai ke fuu lahi whiawhia ngā wehe ahoni ko ngā ku ke mau peha mālolo le rei ke whakahoko e ta polo kalama ko ni whiawhia hake e whiawhini ka whiawhia hake ngā we. Malo mua e solo mau e whainga maari ko ni pa ko re mua ke u hufanga pe he tala whakatapu ko tō pe ku ke kamataanga e ta polo kalama e ahakoni kai ata mo mau ke moau ke u ke faha po tala noa fikau aki pa mo ki ngau e koni o ko fai hono pupuhi hake i loto mangere i loto okalani i he fiaf koni e ko mo ke pe ke u fanga tu pe he tala whakatapu ka kato e lotu pa mo e fonua
ka ata ke le te o ko ni mo whainga maari ko ni te mao ke whai hawhaka hoko ai i he ngalo pe ai ke inasi ho tau ka inga tonga i he polokama te tawhai i he whiaf ko ni malo pito. Koia. Malo pito. E man ka whako wilo pe ko ngā ue mahu i ngai ni o kwhia mau ke whai kia i ha whakatala no. Ai a ku ki motolu ko mo mea mai i he o pe ase tu pe i he tau i he la ke te ki motolu ase tu pe ai hingoa ko i e kautaha ko whole party meets ai a o ku tuu i mangere hange ko ina ko ma whahoko atu. Ko hai fuoloa ho ai kamata ai whainga ngā ue ko ni po hai whainga ngā ue ko ia o ku mo whakahoko mai me he whole party meets i mangere. Iyo, malo pito solo e whainga maari ko ni pa mui whehui. O e whakoni koe taua ke ni koe ma whanonga mai ni he taua ke ni alu ke ono. Ai whakalere ki putsa ko ni. Pea kouhi koe palani ngau e ko whai he o tua ma aku mau ki whamiri. Pau hune hanga mo ko hanga mui ai ki i ngau e ko ni ke whai hato koni ki ho tau pea whai ai tokoni ki tau community mo i kainga tonga pea mo whaamu koni ke au ai tau ai miti ki ho tau ki whonua masiwa ki tonga. Pea lere pe koni ko tawa ke neono pea tau ko osi kamata ai lockdown ko he i a ko si ko la vai ke te whapipiki mai pa mo ki whare kai he ta whaaki pe ke whai ai whetoni aki ai o whareni ko hi ko futu nga ko ni o tau ia i he tainimi e solo Wha pito ai whakaukau pe ko tui ko ila eo ko stokolahi a pito e kai ngā tonga ia ko na ulava ke na wafea ai putsa ko ni ku ke hanga o whakarere pe mo family ko business eni ko no o atu ko ia kakano i manu kia tiki nau tolu ko ne tu ko he tainimi e man ka fua o ku iai hato e whahinga miti o ku kai ke mau i he putsa pe ku malava pe kai ngā tonga i Nusilani ku tāna i Nusilani ko lo pe ana yang te tala no atu ki he no ave ko ki tonga ka kwa whainga miti o ku te fie mau i Nusilani ke tau mau me tokoni mei o koe ke mau i he putsa pe koe ke fie mau koe ke hu mai ki ai ko ilo pe solo ko hi ko fehui ko ni pe mo o ko ilo pe ai fie mau ho tau kakai ka te no fo pe ai o ko i kai ke o hange au ko u putsa ke he ke o hanga kati mai mi ti o show mai ki mo atu ko display ke o mai kakai o whakatau ka ai ko uhinga ia ko hingoa ko whole body ai ko mea pe o ko whakatau ko mea kakato pe ko pulu ko puaka ko sipi o ko whakatapu pa mo kos o ku mau ko toa pe ai mi ko tuku kehe e solo ka toki ai hataha o ku whakakaukau ki ha o hifi o taha ne miti fie mau e lava pe he whareni o ta mai miti ha whahinga miti pe o fie mau ke whakafono aki ai mo fie mau ho tau kakai Koi ai kono uhinga taha o wai whakatai me lahi whaka tau alu ki he ngahi putsa ni ihi ku te ala pita ki putsa tu maha whaitu o ku ki te whakapapau i kita peka hai whahinga miti ko ni o ko maa tuku mai muagu wai pe whanga u lei polo i aika koe ki te fuhanga i loi pe koe whatai me taha whatamahi kakai o koe putsa ko nā koe kau matakaria ko nā ia maha koe ko ha sipi e nai maha ko whakahama whahinga mea kehe e nai ko kosi po ha ka kone tu ko ni ko o mai ko ai u miti ko ia ki he whole party meets ai ko hange ko whakamatala ku omi pe ia ke kakato ka ke ala te whema o hapulu o ku te ala te kita whakawaka fu ai si o ke tuku mai ai pulu kakato ai po koe puaka kakato po ko hape whainga mon ko ia ku ki hanga o mai ai o ke si o ko toko ni lahi ange ia ki whema o tau ka inga hataim ko o mohanga i ko o hifi mai o ma tuku mai ki mua whakai ki ko ia te ki lava pe ko hi ko historia hingoa ko na ai ko whole body meat ko hingoa ai na talu en maha ko ke me ai pe ko ki putsa ni tau fufu mai ko me tonga ko ki fufu putsa ni na whakalere he palangi ko tama ko colon flies kana pana fai ai i lo i ko ne ai ki putsa tu ke toki fai mai ai hu mai kausia ina mo
mo ngai matakari ke he o fotu e nau putsa ka koe taha ini a ki putsa fuoloa taha i Okalanini o ku te whai ai hono puke mai ono whakalere ai mitiko ai whare koni Koia ko ne tu koni i Okalani he ni he ko ngā whuke o ku tu ho putsa i Mangere ko ne tu koni i Okalani he ni ka pau o ku ai ha te whahinga kātoanga ku whia mao hange koe putu ko birthday, ko ngahi graduation, ngahi kātoanga ku whia mau ha mea kai, ko pau whoki ko tau whainga kātoanga whakatonga, ko pau ke ai ka kano ia, o mea toko ni ko ia ku whia mau peha pulu, mo ngahi mea pehe. Ko ni tu ko ia, ko wiloi pia ia e manka fua ku ke hanga peko mahinoi, ko toko wahe ka kaitonga ia, ko tau mai ke ki Nusilani peko murini, tau ilo pia toko whia mau peha pulu, tau alu ke whama. Ko ngā ku ke tau whaao tatou ke putsa, ko ngā ku ula ki pia ku whapehe ke ni hia ku o ke mau he putsa ia ai pulu kakato. Mau pena tau whanki kongkonga. Ka koe pia koe ua rewa ki au ku whapehe ni hia ku maa ange te alo ki taia ki whaama. Ka ke hanga mo ki whaamatala mai ai uhinga ko ia ku ke loto lahi ai ke o mai e pulu kakato. Pa ko haa whahinga makatuunga o ku mahu inga ke kā inga ke nau aluatu ki te koe. O whakatau mai pulu kakato mea te koe. Oia. Ko iloi ko tahe na whehu i mawinga laha taha ki he tapolo kalama he whiawhi koe ni. Ko tui pe solo na ke oa na loi mata haia na tai alu ki whaama. Ko hiko ni maa. Maa ai miti pea ai pulu maa mo puaka hufanga e whakatapu. Au toki hau kono o whakalere ai whareni e solo. O kou toki mahino ai kia te au. Ai mea koku teke ko he kaupālangi mo pure anga. Ai kakano manu kono o ku hu mai koi ki he putsa. Mahino ku osi sivia. Koi whai ke heia. I kai ke ngata pe i hono sivi o miti koku o si whakapāsi mai he potngau e mo ui. Pea patoe ko sio ai patoe lahi ai hono whakasi isi ko ka pau e ai ha putu ko ha mea whaka eiki au mahala fu to hongo fulu alo tamate i mai ki mon manu ko ia ko ha mon manu na o mai ko ia o kat pea mahino ka na tolu he kai ke ngo fua ke o mai e mitia ko ia o mai ke mea fama ko to fia bene lahi ka kai o mai na o mai na pulu ko sipi ko puaka kore mai ke uhanga o hifi i wharekoloa. Pau talange kautanga katak whamore more. Ko lao e whonuani o ku ikai ke ngofua ke hu mai ha miti ta e siri me ha wheitu o mai o whakahu mai ki wharekoloa. Ko tui ko mahu inga ia o ku tuu e solo ke whai ai tau whitoko ni aki mo tau kā inga. Whakasi isi ko mea koe o ko ngau e koe e fwoi toko hongo furu e whai pia e fwoi toko ta. Ai ngau e. Kai o ke ilo pena e whai ki mea whaka eiki o kua mai e kakau nau sio. Masi hei ilo poka mea tau toi o ai ki whama. Alua te fwoi toko hongo furu tama te mai mon manu o mai. Osko ia to mā tuu. Tu ko ia o ke mau ai whiunga e mo lahi o whiunga ai mea koe o nanau whakaamu ki ai. Ka koe mahu inga ia e ku tuu koe i mangere ka ko iloi ai whaahinga ai tau whaahinga mea whakawhonua tau ko osi iloi au. He ke iloi si ai nā, he ke iloi ai e India. Ko au pe te ulava ke uhanga o iloi ko hiko tonga. Pa te ulava i o whai ai whetoko ni aki mo tau kāinga o whare iki nau tō koe mea mahu inga ia e solo koe whai ke hia o miti koe mei whare mei ai ko o mai koe ki whare koloa pia mo miti koe o si sivia miti a koe ia tāne nei o ko tau ko tu pe o ke mea o ku ke he pe hono kakano o na ia ai miti koe whawhanga o koe e ngai whama ai mea kai koe fe ma koe ke kai he wangpoaka hu whanga whakatapu kai koe ke tō hua pere pera mua whitu e nau hua holo ai ka o kai ke uhanga au ia e sol ko ta botala noa e whawhini ke uhanga ta ofi ai ka kai mo nau alu ki whama ko tui pe tuku pe mua ke ata
ai kau ai nau fie ma o mo ku fie ma o mo me ko tala no abia ia ki helelei koe e ku tu I whare koloa mo ka kai koni o alu he kai ke wanga ta palasia ta ke ta ofia ke o alu ika me atau atai na pe ai tonga ha e nau me au nau fili ka kai koni ko na wa mai ki whare koloa ai whaingo fua ai ngā we whaingo fua miti pa ko ma ai miti o fo yo mai pe o hifi whakamire mila osko ia tiriva atu ke feitu o ku whai ai nau mea whai ki pe ko haka toanga pe I he ngai siasi I pe ko ha PFT pe ko ha mari he kua o pe e solo o ko lava pe o whakakato ngai whatongia koini kono ta o kakato ngai whangapuaka hu whanga whakatapu pe ko ha sipi pe ko ha ke puaka ki ha PFT mo me o ku whai ko toa pe ko hi ko o so ko whenga ke tokoni ki o tau kakai ke whakasi isi ko fo toko ngau ko e fo toko hongo fulu e whai ko toa pe hei fo tota pe ko tui ko taha I halei pa maa taha te ulava tau whi toko ni aki ai I pa moe polo tam potala noa ko mea ko ki pe solo ko toi whakamahino ke kakai ko miti ko hau pare kola ko o si sivia Pea ko sia pe ai kakai I hufanga whatapu ko nau mai mo miti ha uma ko ni me he ngai whare ko ni whawhanga aki ko miti ko o ku te mate pe ia ke whawhanga aki ko ngai mon manu ai ngai hufanga whakatapu ko o sia umai o si sio I he puha Pau kai ke fie kau noa ia ta so pe te uhanga o furi a whakakau ata me a whai te ria pe e tonga ke nau takao ka ko me a pango o kui kai ke ilo tau kakai ai miti ko nuko nau kuki pe ko miti me fe ka ko hi ko miti ko o matu ko me whare ko o si sivi pa ko mea pea e solo te o whai e tokoni o ki ai kakai ai ke nau tare na to whakakau he ka me a tau atai na pea nau to ka ko ku tu pe a kuia ko ku tala ato e mea o tonu ke tau ngā unu ki ai I he tainimso he ka pau e o e ki whaama ka mau he polisi ko toi o te tiki te sio ke ngai palo pare ma ko e hoko ka koeni o ko whakakau pe mo ki ngau e kono o ko whai e solo ke tu I loto I mangere ko na ko toko lahi taha ia o tau kakai ke whai ha tau whetokoni aki whe potano toko whetokoni aki he ngau he guai whoke tai mini solo o ko mai e whakai whamire ni ka nau ki mea whakaeki o tala mai o ai a mau mile mila fitungi au pau toki whai hono whakaeke ta koe e lava pehe I wangi au ia whakakakato ai ki mea whakaeki ko ia kai whai hono fusia ko hike ngari lahi maha ko sio pe kai kakai mo sio pe tau kai nga fi mau pe ke lahi ko hi ko ki tau ka ko to ko putu ene fiha e solo ko osi ilo I au ai lahi o miti ke au ki fale lotu a po we miti o fo ifika pe o ko hanga o tuku ke alu koi ki fare mate o pe auto pe mo fo ifika o ko tuku ke ave ke ho I ko ngai family ko fai hanau a po I hona ngahi api o ku ia ke pe fo ifika ka ko tuku pe solo ko me ata wai tai na pe hata ka pa ku hau hata hai o tala mai ki ai ke pe mo pe ko ni ko tala tu pe me ko mo ilo mo fa mo tokoni ka na tolu ka pau be na lo na tongi na wai o hange ko lau ko e palangi bring it on bring it on ko mon apito man ka fo ko ilo ko me ma inga ni ko ke tala no ki ai ko hinga o to tonu pia o fu fe ma ola pe ia o tau ka inga tonga ke na fanongo ki ai ko inga he ko filia ko me tawa dai na be ki na to pa ko ke fo popula ya hai me tawa dai na be ki na to ko ma inga information ke na mahino uhinga ko ia ko nga fa ko ne tu ko ni hanga ko taimin ko taimien o tau po pula nga ha ni ko lahe manga ke ko ha ki maman pe ko nga ko tau lo tunga f hia holo ai he covid ti me ha fua pe ko ke tau lo to ke tau ma me to ko ni me nga ka kano manu te hanga o mai ha fa nga mahaki ki ho to family ka hirian ko ia ko na te me alat pe kita ia ki ho pucha o mai me ai no pe mo ulele ku o se fapapa ku o se sivi o lava ke ma me to koni me ka kone tu ko ka pau ko te alu ki fa ma o
o maha te pulumi ai, whaha te kātoanga pa te alu ki ai. I kai ke ngata he, hange ko ho whamatala, e fia mao e kakai ke na uo whai whi ngā ue. Pe ka pau e mao he lao o tau tea i nau tō. Ka fia mao e kakai ke na uo whai ngā ue, ka koe ia ka pau te na huanga tonu atu ka koe, ko te alat peki tai ko paanga pe ku lea pe ke whai ko ngā ue, pa te alu kita whaha whi arrange atu ha mea e taha ke la vaia, ko ki te hoha kita ki he miti me umea kona ku ke whahoko. Ka pau o ku te alu ke whama, te lawa whewhe o iloi koe, ke monu manu ko ia ku mo i le rei mo maha mahaki. Au koe ke CV he whama ka pau te hangatonu pekita ki ai, o tamatei mi ai. Ko ia so o ku whai na whai be ki savea ki he kautaha ko neu nau hanga supply mai o hanga whaka eke. Ko mahaki hu whanga he whakatapu ka taki whamole mole pe ki heo pe pa mo ka inga o whanonga mai. Ko mahaki taha ua o ki he buaka. Ko mahaki taha ua o ku i he monu manu koe ni. Pea ko mea ia koe o ko whai ai koe hono o toki hono uki ho tau ka i ngā mo o koe alfoki ki whamai solo o peki toi sivia ko te atu peki tata ke palangi koe na whanai ha kai hono ngai o mai o koe ki sivia ngai mon man koe pea koe mea ia koe o mahu ingai koe tafu i tala noa i he fiaf koe ni ai whai ke he koe o miti me he whama mo miti koe i he putsa ko o si whakalao ia. Pea ko hange ko e solo na te tā o peki ai na ave e container ki tonga i he tau ko o si ko hanga pe o tesi ai process ko o ave miti ki tonga. Pea talange o si ala tu pe ia o si mau e kustika o si kati kato mo mea pe ko lea ko na fai ko ni e pure ko ni o quarantine mo custom. Ko miti ko na ko si sivia ko putsa ia nei ai no sila o fai ai ko hono whakaata panai ai ka taki pena u fai po tala noa pe mo taha pe ko na no pere na ta mai o fai ai po tana ko ne whaka eke mai ai o fikau aki mo ho si hu whanga whakatapu o na o tonga puke ai container o ku i tonga ko hi ko mo ilo mau pe o koe ho si hu whanga whatapu ko mea tau fie ma o tau tō. Pa koe ka koe uhi ko nau whaka eke mai pe o koe puha ia koe niu o ange o kai ke lei polo ia. Koe ka ko solo o glotonga whai e ku ngā ue mo whatotolo mo whenga ki ai ke uhanga o whaka ke wha whenga ko uhi ko ni koe hosi hu whanga whatapu ko mo manu tau fie mau tau tolu o guai pe ono whai ngai fo ia on ka o nei na ko te kai ko ke whanga take over whare koloa nei ko toko taha ko nei mu ai na ne hanga ia whakatau ai host meat o wha pe he icy chila ko icy ko ia ko meat ko pet food only pe ko si ai pe sign ia ye icy ko ia ko pet food only ka ko hi na ko hi na uhanga o ta o fi ko hi ko uhanga pe gusio ka pau e hu mai ai MPI ki hok fare o sio ka mea ko whakatau ai o kai patena pe ko hosia ko mea ko ni ko ave ko ke whawhanga ko mo whanga mon manu ka kuri hu whanga whakatapu ko mea ne ke whawhanga ki ho mo kakai ka ko tala noa pe solo i he afkoni o ko fie mau ke alu ke fononga pa mo fai to nu mo nga u ko o ko fie mau pa mo tau mua o hanga he ki o mai ka te au ai nga u ko ni ki te au pe ko fie mau pe ke alu pe ke mau fononga mo pure anga ko ha ko eke ko ha mena o sia o ke fare i france pa anga faka eke ai horse meat o mau ai fare ko una hanga ko kuki ko horse meat pa eke ka ki nau tolu ko fare ko miti ko ni ha u meise tala mai ko ange me no sila pa ko pihe leva ha uhinga ko na hanga na to fa ngo fu ke ave mana tu i foki e solo o to la yange ai pa anga o mau he kauta ko ya hono export e miti ki mea hono tuku mai ko ni local pa ko uhinga ya ai me mo ilo pe ai sipi kapa
hu fanga fata ko sipi tai ni me o fi au ia Australia mo New Zealand ka ko sipi kapa lele i taha i mamani ko sipi ko na New Zealand o ku mana tui ko sipi kapa na ke na lau ia kau palangi ko dog food ko me kai e fanga kuri ka hanga he tai ni mia o kai ke hoko ia ko dog food ka hoko e sipi kapa ko sipi ko me mama fata ia ko hono ave ko ki me o ku maua ia pa anga lahi ia ai u kau taha ko ni una hanga supply mai ko ki hok fare pe ko me un hanga he kausia hanga kausia na ia teke marketi ko poa sipi ia ko ni alu ki sai na solo kai ke whakalaua ai toni lau kilu hono ave kouhi pa ko me mama fai ai sipi kapa i New Zealand kouhi ko ngau ko ni ai asiaina hono teke a marketi kai foke tatala noa kouhi ko hosi o gloto fai ku ngau ki ai pa te fai ngau ba mo pure anga ke fai hanga au ki ai ke fa tokoni ko ha fonga ko me go o sio ki ai ha me ku ha wai ka muslimia o liliwa ko fu ka ta lahi ko ne helabi o ku montu manatu o kai ke to ngofua ke tamate i hapua kai ai ko hi ko hu ko ni ai ka muslim ko ne ku na hanga na to pure ai marketi he tai nimi o kai ke to ngofua ia ke fai ha ke tamate ia puaka ko higo fai nga tui ko no na fai pa ko me o ko fenga ko ke hanga tau ka vei ko ha me o ngo faka ngo fuai la o ia kana to kai tuku ki tau to ko tau unga nga fa fonua ai mo me o fie ma o tau kakai o hanga he na to o ta ofi mai yao pa ko me ia o ko fai ai ko fenga lahi ke hoko ai ho si hu whanga tapu ke hange pe ko hono whakatau e pulu me mea ke sivi ha feitu o mai ke whahu ki wharikoloa Koi e ko te mahala ko mea whakawhiawhia ia pe o ku tau i loi kotoa pe ko e kainga tonga ko tui ko taha ni mea kai ifo a tau tolo ai haloi hosi pe whainga mea pe o mau mea toko ni me hosi pe o ku mahino i pe e tau tolo e kainga tonga nea ngoku whihi a mai pe whariri a mai e kai ngā muri ia ni i toko lahi ia o pramai po haku tau kai ia e hosi ka ko tau o sianga pe tolu kwa hano whainga i fo haka ia tau tau pe ta o moho pe o mai ia momo mo iki pe ai ke mo niu mo hafua pe te toke ai rewa o mau me toko ni mea ko e ifo atu ka neongo foko ko ngau lele ia ko ke whakahoko ke ka pau e lava ko tu e fia au pito tau kai ngā tonga i foi ngau e ko ia ko ngaka lava ke nau alu o whakatau tau ataina ai hosi me pucha ko tu foi dai ni ko lo ko pe ni un ma ko fea po ha fa nga fe tu o ku e lu atu ai ku wa ta mo ni ki kula ko ta mai ko ka no i hosi kai ke he man ka fo ko ne tu fo ke dai ni mi he mahino ko ia i ho whakatala no mahino pita ngau e ku ke whakahoko ko ia ke whakaatanga hi miti pe he tau mau me toko ni mea ka inga tonga. Ko ta whaako ki tonga ko tokanga ki ai. Tu ngā ke whamahino ta whaako ki tonga. Ko ilo i pe whoke taimi, na e taimi po wau mai ke ahoni hange koe na ke kamatana noa ki ai. Ko pe whoke mitia ki tonga ko koe ke mauteo matolo o whaonoa ia mai. Ko pau ke whea mau me tonga ia mea ia receipt mo hafua hange ko homo stapa mo hafua mo hanga ai ki ai. Pe toki awereba e te miti ki tonga. Ko ne tuu koe ni, koe hae whaunga o ko ke ngāwe aki ki hono awe miti. Ka pau te whea awe ha te miti ki tonga, tato i white tai nimi. Tai mpehene o ko whea mau pita ka kai ha kiki mo ha mea pehe me tonga. Ka pau rewa ko whea mau koe a koe hae whaunga o ko ke ngāwe aki ke ka pau ko te alato aha te fo i poripini. I he kiki te ato whea mau. Ko harewa ngāwe o ko ke whai ki ai. Solo ko fehui o ku o ku mataua mai ai fehui pa ko fenga be ke u hanga whakatau ataina i au mo whakamatala o ko fe mau be ke tuku tau ataina be si kakai ko ni unau o ku nau ave container miti ki tonga o ko fe mau be ke tau ataina e ku tala noa e kai ke u hanga o fenga ke u hanga o kukuta ai ke hau e kakai ka te au ko hi ko mau fai ke he pe ia solo
ke talanoa ko ki ai ke whamahino ki o tau kakai kai ai ha miti o ko hume i whare koloa ko po talanoa ko ni mai pure anga motonga o ku nau fia o ku ai hatonga ko tu hake ke whai ngā aue ko ni pea i whakapotanoa ko ni o te tawhai e whiawhini o ku te urea pe ki whare pe ko i ai he kai te uhanga o tua ko si kakai ni o na o kumi mai e miti me peken sei o tānaki me whitu o ave ki angai kau take o mahino bea ki te au ka koe mea koni o ko whenga koe ke whakamahino ki o tau kakai koe miti katoa koe ni o mai o ku hau kakato pe pa te toki hanga e au o tuu ai miti whai ngofua ko mea pia ko hange ko whatalanoa ko ane nei ko mea pia ko whemau ko hau pia o mai seniti te whai ai ngā ue o atu mea whakapepa ki ave ki tonga pia hange koni ko konteina koni na isi na e mua ki tonga ai sio ko ai kakai koni au mea ai mahino ai miti ko o ange o kai ka miti na alu o mai ngai puha o toki tu ko o mai ko ni ko ngai pulu kakato ni ko sipi kakato puaka kakato o mai pa te toki hanga tu o fa o ki na poli hange ko ni ko fa pota no fai e fiaf ko ni o ko lolotonga ko le fa more pe ki kakai na ai container ko ni na ton ke ave i a ta fa mai na ni ka ko uhi ko ki ko mahaki ko ni tu takai holo pa ko me na to hanga i he kau ta o to ki tolo i mai ke toki ave ai ko container ko ni e solo ke fa mahino ki o tau kakai ko na o mai pe o whakatau ko fo i poli pini o si ai puaka kilo hongo fulu pulu kilo hongo fulu sipi kilo hongo fulu mo so sisi kilo nima o si fa o e au ia i he foi poli peki ke foi poli ko hau pe ko to tongi ho foi tolu ngeau fitu noa kau fai ko to au ia ngawe ka ki to hela ko ki to ha o alu o to o fa o me he o am fatau me he o mai ki ko ni ko tau fe toko ni aki en pe ko ni o ku fie ki kau taha ke so ke na hanga fua ai to tongi e container ai rifa mana tu mau pe o ku ke he rifa ia mo container ko ni ave mo o ku ma ave ko rifa mana tu o ko fu ai si o ku fi mau ia ke o ku ki mama ka ku hange ko lau e solo o ko fi pe he ke te au mo kau taha ko ni ke mau hanga to tongi hono ave ta to tongi mi ti tonga ko mea pe ku whakahoko ke kakai tonga ko nau mea mai pe o totongi anau fo i polipini ko hae lahi e polipini ko hae lahi o i polipini nau whemau ke o ave ki tonga te uhanga whakaheka ta e totongi pa ko whaka amuia i he tau koini ko hiko mea ko hoko i tonga pa ko uhi ko mea ku whai ai tuha ke ai ki kautahani ke whai hato koni ko tau kakai moni e lau e solo o kai ki tānaki pe ka ko whemau ke tau take and give whemau pe ke to ho tau ni ma koe pau to whemau pe ke tau off pa ko off ai ku whai he ki kautahani ke nau ke na te nau hanga to tongi o to tongi e container ta to o mea pe a whakaheka rewa ho miti o awi ki tong ko ni hanga tonu koe ki tonga o staritari mai ai e ku broker pe mo kau ngau e koe ki tonga ke whai hono whakahifo koni ai a koe whakaamu e solo o kui e koe o kui ai pe mo ngahi container o teu mai ke tau koe ni o ku kore pe kau taha mo kakai pe mau maheni ke nau tokoni mai ke whai e ngau e koni o ku kau mai ki ai e tō taha koni ko poach o ke ilo pe tō taha koni ko whohai no rika mani ko o kau he tokoni mai ke whai e fo i project ko ni ko hi ke tokoni ko tau kainga o i kai ke toi alu ki kau taha ko tui pe ko ngai kau taha ke o kai ke uhanga i lo pe ko hae nau totongi pe nau
lele na totongi ka koe ni ku ofa atu he ki kautako ni pa koe ni ku sia o mai fetu taki Australia Amerika e nau tā mai pe nau tolu o mai e se ni di talafi mai se ni di fai ko toa ngau me a fai ngofua ko hi ko nau tala mai o ku ofia nga nusilani ki tonga he ku ilo pe ka kai to tongi ko me Australia pe mo Amerika hono ave o ku mamafa au pito kai ke e tolo ko fa potano pe ya ke a watu ki o tau kai ngā ki tonga. Te nau lawa pe nau tō puka mai mei tonga e nau miti, kau hanga whakakakato atu mei he. Malo. Koi. Malo apito ai whakamatala mahu inga ko ia. Ko tui o ku maala ala apito pia mahu inga whakamatala. Hange koe na ki tala mai koe polipini e taha, polipini kiki, o koe ai e puaka kilo hongo fulu, koe ai e pulu kilo hongo fulu, o koe ai mo sipi kilo hongo fulu, pia mo e hae mea da. Sosisi kilo nima. Kilo nima. Pia mo sosisi kilo nima. Aia koe umea ia kui loto, paanga e tolungi au kitu noa. Nusila, te ke totongi mai, pia whakaheka rewa, o te whao rewa koe, ai pini koe ni, pa ke whaheka he konteina o alu o tuutai tonga. Ko korike ke whakamala ala mai, taimi koe tau ai koe ki tonga, ko hinga o ku taini foku o sianga pe ho tau kai nga tau toria e manuka foa ko te ave ha te uta o guai mea ko totongi e pro kai tonga guai mea ko totongi ai me pe pai tonga pe mo tute me ha fo mea ko ya tuku kehe ai o si ko ni ai matangi ko ni na to ai kai ko matangi ko o si ko ni tsunami pe mo mea na hanga reva pure anga o wei u fi ko ya ta totong ko wei lo ipe ke lere pe kai ka ko time ko tu utai foi container ko nukta tala noa ke ai ala tu o totongi e ku polipini panga tolunga fitu noa pe ke hanga reva ko fa o kiki ko ni o tu uta ki tonga ko hai me e fai to family tonga ko mea ko toa pe te uhanga o seni katoa ka kai ko ni ku ave e nau mea ke ku broker pea ko ngau e ko e broker e fetu taki ke ka kai ko ia ke nau o mai o fai hono whakafone ngai mea whakapepa ke mau. Pea o ki ai pe ai fi ai na e ko container whakamui e solo na o mai pe ka kai o totong katoa mea kotoa i a te au. Ka ko uhi ko o nei ai fai ki ai fita whala aki mea ko pe he ke tau ataina pe o ki ai fi i tonga. Ma ko tute o ke tute e container. Ka ko fi ko ni wai mana tu wai pe ai stationary fee ai quarantine pa mo customer ma o ko ma o ki ai pe wa o tolu noa tonga ai whakamore ko ki tonga ko hono release ko me be ko o nau o te nau o ma ke totongi e nau ai fi ko ia ko fi ko pa ke totongi ke quarantine pe mo customer kai lava ke release ai ai e nau mi poli mi ti e solo malo. Oia. Ai ko ne tu ia ko tu ko mahino apito ai whakau ko ia ko ki fehu e ko mai mi aseria ka hanga pe o tuku ko tuku ia tu hemea ko ke mai pe lava o ke na totong mai mi aseria ha puha mi ki tonga pe lava ke na totong mai tau pe mo ha poli sipi ata pe ai ku na mahalo ku na dala na mahino ina tole tolunga fitu noa ko ku mixia kilo hongo fulu e puaka kilo hongo fulu e pulu kilo hongo fulu e sipi sosis kilo nima ko e fehu ia na to hono wa e fiha rewa ka pau ko kula ia ko ia ko foi kilo e hongo fulu no tol nima ko niko sipi ata pe kilo tol nima io ko whakakau ai ni ko ni tapotala noa ki ai ko na o mai pe ai na ko pakapau ki ai hata haia o ku na fie ma na to ki ai pe hana miti ke hana tol ko foi package ko o fai ko e tala noa tapotala noa ki ai fini ko foi package ko foi tolunga au fitu noa pe ai miti ko na mo kilo ko na o atu ko hembe ihe potano ta fai pa pau pe ia hata hai hangi ko na ko me aseria o na fa amna to ke ave pe hanau sipi ata pe anau tolu e malava pe ia ko me ia anau tolu te na fetu taki mai ke te au ke fai a potala no ko ia ka e malava pe e solo ai me ko ia pe ko sipi pe ko ha fa ina kiki pe una ota mai na tolu
te ulava pe o whakakakato e mea kotoa koia. Koia. Ai ko taha ia mea mahu inga ai ko ke tari lo ai ko ai ngo fehu ko ia. Ai ko te ke lava pe o tamai ai mea ko ni tu waki atu ai ko kilo e tolu nima o mix ko to ai o kiki ko ni ma sugala watu panga tolu ngea fit no anu sila. Ka pau te ha o fie mao a ko. Fie mao pe ko ha o polipini pulu ata pe poka ata pe sipi ata ko telefonia na ku matuku ia tu he la ke wakai mai kiai. E saita hape ke telefoni mai o talanoa mai ke mankafoa ko inga ke ne lava o tokoni at ke te koe mo ne lava o fai e whakatalanoa ke te koe ko inga ko hae mahu inga e fie mau ke totongi ka lava ke ave ko ia ho pini pori pini ki tonga pe mo kiki ko ni. Kene tu rewa ko ia e mankafoa ko tui o ku mahino o pito ai tafaaki ko ni pe ko harewa ai container ofita ko na ki kamatala no ki ai ko ha aho o ku ave ai o container IC I he ko tala no I he mahinani pe mahina ka tu ko ha aho ko ia ko nga lawa ai ka nga o fafufua mai ki ai na to tong ko na polipin Io malo apito e solo ko container ko ni na ton ki alo ya tafa ka ko hina e ia e fanki I teknika palo parema pe a o ko fai ai fitu taki mai me kau taha ko container ko ni o ko e ave o ko ngata pe a huanima o mahinani ko ia a huanima mahinani en tapunia e container ko na o mai a pike container o ave ki waf ai ko schedule ko na wanga o mai ko a to no mahinani o mawahea waka ki tonga iki ai ko maha ko fui a pe fa a nima ko tau e waka ki tonga pa ko ia pe e solo ko ke a watu pe ki tonga iki te na lava pe na to o ta mai o fai na so bingi me kai fai no o atu ia ai miti ko ha pe me au na fie mau pe ko fu sipi kakato pe ko pulu kakato o fe mau ko ha we ki e solo kataki pe te taki lave pe ki ai ko ni ko ma o si ai ulai seni ke hanga export ai ngahi me kakato ai pua kakato hu fanga whakatapu ki tonga ko katoanga ki tonga ka pau na ilo ga na mandu ko tau me whaka iki he ke tau la to palani ka ko hi ko ni o ko matango fu ko ia ai laiseni ke uhanga o whakango fu mai he pure anga ke uhanga o ave kakato ai pua ka hu whanga whatapu ki he ke ngai me ka tonga ko mana tui te tatala noa pe he kai ke lava ia ave ia o whakatau I tonga ia pare koloa ko me ia ko ni e alu kakato pe ke ngai me ai community me a whakawhamiri tuku ke ka toki halao ai pure anga te nau toki hanga whakofo he ko uhi o ku whai ngā ue ki ai ko uhi he ko au benia I he pucha ko ave me pucha ki he pucha ki tonga pa ku whai ai ki ngā ue ko ni ko e waveni pe e solo ko e whai ai ngā ue ki ai ke whaha au ki tonga ke aha ki whare koloa I tonga ke hanga tonu atu pe miti me heni o hanga tonu ki o tau kanga o whakatau ai pe au fai pe nga ue ki ai pa mo ka ko fa ange ko e solo ko tapota no fai ha fai nga miti pe o fie mau tau ka nga te ulava fa kakato ki ha fa hinga ka to anga pe o ku ke taimi apito ai container ko ni ki ka nga taimi pe ke fai mo nau o mi he taimi mi ko hinga he ku ka ke te ha nga ue ko fai tonge fitu no ape ka pau ku ke ave ai miti ko ni ku fai ke ma whakatala noa ko foi ave pe ko to tongi ho tonga fi noa pa ke fie mari ko ti ke te hela te lere ke ai o whakaheka pa ke te lere ke a whakasesio pe ku ka ho uta no ave ko ngawe ka to ko ia whakahoko ka to ia me he pucha ko ni ai whole body meats I mange ai levo ko ni to ko ia pe solo ke ula pe tu ho ke he o tala noa ko he tai ko ke whikau aki ko na pe moe hono ave ko e miti ki tonga o ku ia te au ko o mahu inga e tau whiwhalalaki o ku na ape he e mate pe tonga he ngau e tonga I kai
ko tui ko ngau e ko ni o ko whenga ki hoku lelei taha mo e whai to ton taha. Ka pau ki ai hata o ngai whehu i ko asi mai ai te au ki he ku messenger o eke mai e anga whewheha mausi o atu. Ka ko hanga tuku atu ni ko hingoa koe o ko te moulawa add friend mai ka te au i he Facebook a ko manu ka foa whaiwa. Te ulawa rewa ke add friend at ka moutolu ke taimi koe te whao ai ho mopua ka pau mo loto ke hanga hulu atu tau ataina pe I'm feel free ke hanga hulu atu ai taimi te hanga whao atu o whao e nau miti. He whia mau whoki ke nau sio mai e solo. Ta ko tui ko ki mea te ulawa o tokoni ai ko tau kai ke oate e ku Facebook a ko hingoa pe ko manu ka foa whaiwa add friend mai ki ke Facebook a kau hanga o whakahoa ko taimi ko te whao ai ho o pori te tātu rewa ka te koe ke mea mai. Pe ko ne osi ko ia solo te hanga ai receipt ko o lai tari totongi ha copy lai totongi o whao i loto he fo i pori. Ko taimi ko wa ki tonga o whaawa hake si family ko ni ko mea penu atu ko he lai pepa ko mea ia ko o ko whamatala ki ai. Pangu mahange ko lau o ku fia mau mooni au pita ka kai o fia mau ke tau fai to tonu. Pe ko mea pe te ulawa o ka kai kona hange kona me he ope mi Australia, Amerika. Mo add friend mai ki te au ko hingoa kona he Facebook a ka te taimi ko te whahoko ai whatongia, te hulu la tu rewa, te tātu rewa, ke nau sio mai, ko eni ko miti eni ko ni tāpuni o whao ki container. E solo, malo. Koe whamatala mahu inga whakia ke ai o ku hanga o mai manu ka whua o ku pek mooni au pito. Ko ngako tau ka inga koe nuku nau whanongo ke po kalama. Ko tā peo kore ke sio ke manu ka whua iho ai ho miti. O te ke te tā maha taimi kehe ko ho whinga a koe ke tā mai ko ke ai friend mai ke mo te po tala noa kehe pe mo. Koe miti manu ka whua Iyo, ko tā noa miti. Ko la kanga he si foki he manu ka whua. Oia. Ko ne tu ko tai ni mi o ko ne mahino ia e tunga ko ia e ta container ai ku lava ke ta tala noa ki ai i he ave ki tonga mono taimi ke ave ai pe mo ngau e ko ton ke nau fai pe ka ke ngata ai ko ta osi tala noa foki ki no silani ka pa o ku ke ke ave miti ko ki tonga i no silani ke fonga ko fema o ka pa o ia ha fai nga ka tonga te ke lava o ngau e aki pe ko dina na ku lava foki e man ka foa i he me afka e ki ko ne fai fkau na ku lava ki ai na ku fatonga i ku ai ICP a lori ICP o ku tau i he be matapa o ku fatonga o ku iai ai meti ko ini pe ko na e ke at ke dina dol ku na dala mai o kau mga service ko ia i he putu i ho nga we pe ko to ko nga pe ia ho nga hi to ko ni pe ha nga hi winga o ke fa o meti ko ni pe ave ki he mo IC ko ia e solo ko ta be ku tokoni ki he tau mea whaka eiki si ho tau kāinga tonga ko tonga ki moutou pa ko tonga au. Pa te wongo i pe tonga ko ku tokoni a koi ki ngai mea pe solo hangi kona na ke me ange o mamata ki ai na o ai ko ave ai si o tai to tongi pe o kai ki to hanga charge ha fi ki ai. Ai ko mau hanga pe o teu i ko hau pe ai customer ki whare koloa tala mai ene fie mau mo mea fai ko to e mau tolu ai hono kati ha mo ki konga pe nge family ko ia o mau peki e mea osko ia fa o ki ai ke trailer alu ta to tongi o tu i mea tufa ai si ai mi di ko ne kakai ko ne nau ki mea fai ospe ko ia ko o ata mai e trailer ko tu pe na ke mea he mea ko ni i mea fa ki ko ne o ki pe ko hangi ko lau e solo o ko whawhita e ke eiki he ne omi ai whainga maari e koe ni ke tua ki ai ke whaatokoni ko tau kāinga. Pea, koe mooni, koe lea koe i hoki i whare, i hoki i whare, ko au mo whare te mau ki i tauhi pia si hoa. Koe ngāwe ko toa pe te uwhai, ke lang ia pia iki, pau koe ilo pena ke mea e ange pe, osi pe koe ai hiwhi miti ko toi lere atu, o tataki ai ngahi o wau, mo mea whaputu pa koe ngāwe ia ko whai ke lang ia pia iki pea ke hanga o te hamua a whakatonua i ki ngāwe koe ni pa neo ai mawhatuki e ngai whatongia e solo
o kai ke atu tamaki he ko o tua lahi o tau tui ai pe moe mahaki ko no tau fononga moia o kai ke fai ha toi vei ua ke tau tu whakata ke tau ngau e whakata he tonga ke tau ngau e whakata ko uhi ko ha ko uhi ko sio ko ni ke mea ko hoko tau ki fonua pe aku fai ai ranga manatu ki ngahi whatongia ko tō pe moe ngahi mea ko tō pe ko hoko tau whainga pa ko uhi ngaia ai pōtala no ai whafko ni ke tu hake ke whakahoko atu ki he ope mo tau kāinga ko tō pe o koe kai ke toi ha mea ia te ke toi hau koe ko mea mai pe koe mo o tōla tō tongi mai ka te au kau hanga au whakakakato katoa mea ko toa ke au ki tonga ai tokoni ku whai me he kautako ni e so alo mon lahi apito ai whatala no ko ke whai pe ko konga ia taha o ku kau i he ono o atu ko i he polokalama e whiawhini o kai ke ngata pe i he business ko ni ku whahauko e man ka whoa pe mono family i he kakano i manu ana ku lava atu ko ia ku whai ifi foke a man ka whoa ni hanga ko i ai kukau ifi toko lahi apito i kakai tonga ko ni ai whanau tonga mo tupu ko ni kuni hanga o a koi ko konga ia o ngā aue ki he community ko no a koi ki nau tolu whakau ifi ko ni o kunau lotonga whahauko ko e ngā aue paka tahenga he taleniti o man ka whoa ni whahauko kai ke he kai ngā tonga ka pau ke whanongo i he polokalama ko ni ko taimi e ni ke whetutake ai ko ngahi family Amerika ko New Zealand ko Australia whaha peke tingi nau tolu ai whika telefoni ko na no hiva ua fitu nima tahano no ua peko fika telefoni ko no ua taha no ua nima hiva fa taha fitu tolu pakai kai foku peko ke foi video he tuku at pe telefoni ai te ke whaava ke peko ai polkalama ahoni te ke hiki mea video ko ni talange peko family ke nau fitu taki mai o mai ai seniti ki manu ka foa pe te ne tok hangare vai a whaka watu ke te motolu ai kiki ko ni te watu whainga maari e ko ni wha osi ko ngā ke whakakato a ke ta pokalama man ka fo ka pau kwa hamea ku tau mia i a te au pe te watu whainga maari ko ni ke te koe ke whaka osi a ki mo wha maa popo ta pokalama i whiawhini ta toki whila o ngā ki pe i he weke ka ua whainga maari e malo apito e solo ko whakamalo atu ki te koe pa mo e whie tokoni o ku whai ko tau ngau ko ni ko tau tokoni pe ke langa e ngau ko ni ko hi ke ha ke langi pe ai ki he tau ngau o tau fai pe ko whakamalo atu e ma o e whainga mari ko ni ke te koe o te whai e potano aki me mai e so tau kai ngā me he ope ai ki ngau ko ni o ko whai hono pupuhi pe ko tui pe ko kau pa mo e ki e alu o tolonga ko momeniti pe ta wafi me palani mo ka pasa ai ki me te tau tolu ko tai au ngai tau ngau o fai pa ko ia ko o fala ya tu so tau kai nga me he ope pe ko mo ngai family ko to pe o ku mau i he mahaki ko ni o takau fi holo ia te tau tolu ko tau rea fakata pe tau tu mau pe ko au mo fare ki tau hipe asi hova e ke toi hu mai ai mahaki ko ni ko hi ko ha tau tu fata mo eki ke ngau e o tau fai ka ko o fala ya tu pa ko faka malo ate mo to ko tope ka ya na pa na harea o ma heu pa kai ke fe unga pa mo nga mo potala no au fai ko ni ko fa mo le more atu tau ka pe pa mo eki i ngau e tau fai ko ia pe e solo pa fa malo atu ka te koe o hi ko potala no ta fai i he fiafko ni malo apito ko la vai ki polokalama ma vai ko ni ma fa ko atu pe mo manu i he fiafin ko nga ko kautaha ko ni whole body meats o kuma tua ke atu ko ni ke lava ke mo whanongo ke ngahi whamatala ko e pa ko whamalo lahi atu ka inga i mo mui mai ko i he polokalama ko i fiafini whataonga pe e au ngatu ai whatanoa ko kuma whahau ko mo manu ka whoa ko ngā ke te ki mautolu i o whie mau ko ia ha o kakano i manu pe ko hape whahinga kakano i manu ko ke whie mau o ku iai ai toko tahatonga ko iai ne putsa i loto Okalani Nusila e lava ke ne toko ni ki tau tolu ka inga tonga ko tau i heni pe hefo ke te ki mautolu ko toa pe he o pe e lava pe ke whaifatongia hange ko ia ko ne whamatala ki ai ka ke mo po uria ka matau toki whilonga ki he wiki ka hau e ngahi polokalama ko ia ka hoko mai mo po uria